KHUMUKCHAM SKTV Group Nongthombam Raj Nongthombam. Welcome to the Manipur Files, a journey through the past, present, and future of Manipur. Lakliba July ki tang kun ga mathoi nthwan numitagi hauraga mathang tha August ki tang kun ga mathoi hauba chathagadoriba Parliament ki monsoon session asida tongan ba bills anuba mayam ama puthokpaga loinana Manipur da makhatana President ki rule se tha taruk amaga sangdoknabagi resolution su masi pukhalaba yai habagi wapam sing the Deccan Herald yauna tongan ba national media singsida masigi possibility se aduma harig lere aduga yan possible oiba ma misu tarik eno da July gi tangkun ga mathoi boke mamang sida Manipur gi lenga amba semjagani habagi wapam si kogi hanagi huji ori MLA singna dum pongtok pasu laibani adubu huji numit nini humni khatang ai selak pa taranga si tharaga numit humni khatang ai re thang jaga nomaijing city parliament gi suti laibani na ningthokan numita parliament session hogadum si gi mamang sida ahong ba ma lahauda targadi Hairiba Manipur dal anobalenga amalak bhaibse khitang oithokpa gi mami se samna urakpa duga laiba news reporting asi yengu targadi masi soidana business list yauro magani habagi thajabul area duna business list yaugi targadi soidana resolution ama bothokeno to August ki tang taragani thoina targa tarom do sida Manipur da president rule gi tha taru han ba initial 6 months se complete oidune duna makhata na sangtanub gi damakta parliament ki ayaba lawdab yadabani na masi tang taraga humdugi mamangda taramati try to soida soidana resolution puthokadra habagi waphamduni atubu karigumba president ge rules se extend torba taragadi who is to blame karigadamukta masi makhata na extend togodoribano majority BJP na majority phangba adugum laba koigi kenosi leina karigadamukta lenga amma semjabanga moiduno party karigadamukta BJP party karigadamukta responsible lawroi duribano atugu maruina MLA kunthra ga tare rasina responsibility karigi lawroi duribano karigadamukta makhoi leina PRC extend town gadabano habigi wangdoni wang si matang sida khana ne dam tangasi SKTV ke studio links no librasi ahamta da Manipur Human Rights Commission gi hane gi former acting chairman Uja KHAIDEM Manini Uja Manipur Nongthombam. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, former Chief Secretary of Manipur and politician Uja NABAKISHORE Nongthombam. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, the Imphal Times ki editor Uja RINKU KHUMUKCHAM Uja RINKU. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan base Uja RINKU tagi open tak jage Uja RINKU live media report habitare maru hojing media report ta lak panina adubu yam thaza badi dum mayam na dum fauna rekena ayamba national media singsida Manipur da PR se makhata na sangdono ge damakta masigi resolution putholo ba yai habi ofum si business list yaure tentative business list yawe habi ge ofum pali kamai thambi yam chume koi gi ngarang gi hona koi gi mainstream media sing the former pada Manipur gi matang da soidana pukalakani habi gi ofum ma yam kana pong ngasi si pung 13 ta matam da koi gi South Block ta cabinet union cabinet meeting ama tawena koi source phangje tawribu da tentative business list se masi se puthoga masi de sida kari nainagada ba konagada ba haibagi saruk sida Manipur gi oina akoi gi hoji laiba president rule se masi extend tawbugi matang ama adugi provision ama yawi habisida adum akoi da adum maina source akoi su phangi adagi main media akoi gi ada lairiba ke haitare mainstream media sing nasu loina phongna kon thengabirena anataba top Manipur ge mari leina ba koi gi se budget ke hairo duge development gi hairo mayam amasi assembly leitrabnina parliament da soidana dum pukalba khanna ba yabagi pot se dum leiduni aduna hojik leirisi da yam soidabida koi da thajaba ma leirisi keno se president rule se extend to bugi pot sima koi hana dagi su madugi indication se kanana pigi ke have matamda koi home minister michana unless and until sida leiriba koi gi BJP gi leiriba all the koi gi elected members sing si ani si pundana kamaina koi keno government form tawya doino haibase hangiba period ama yawbani adugi matungda su koi gi sida leiba koi gi MLA amana chu hai hebani pundrikai popular government se urpa khara waga da mali na madu MLA da maming di panjarorege adu maina high givel lebanina divided political member MLA mayam gi marakta divided tawraga leiringai adudagi population community ani sigi marakta divided oina leiringai ani se punjandringai da kogi government form to hairagadi Manipur se another kogi trouble water han leirisi dagi hena trouble water ma da leibagi fuel de lakadaba ma leiba maramdi kegino habida
government form tauba habisi just for akhoi hujiki kuki jo area singna akhoi buffer zone ne na moina hek panba buffer zone itself city terminology do I don't accept that but still then moina haibani na haire ana sigi leiriba line sigi leiriba atopa jaga sing sigi government yaudaba dumaina targadabani na manipur kaire manipur ani thokpagi mami ru yam chawna da ta doine ba aduna popular government am sem matamda kuki jogi kanghu singchi lehorakanda yaudana popular government am sem ba haibadu manipur gi popular government nate koi valley and kanogi remaining part of the manipur sigi adu government am oina mayamna treat tawgidana adune henna provoking oiba whether kano mat torkadaba miyam sigi ehu lakadabadu adum uribane ko aduna sigi tanja sida popular government am sem bagi potumadi adum yaroidabagi mami se koi hana dagi hanjan jo hairaga lai aduga MLA sing na claim tawagi matang du sumadu just for legitimizing their presence in their constituency moi constituency to the mogi vote bank to adu mayam du moi si yamna pangan tawna thawuk tawi kai do utna nabagi damakta adu aseng bu di khangna haidok tabugum bagi man bagi pot amada adum lei haib tare hujik si akoina akoina hujik si every political news sing si akoina speculate to me amal yawi aduga speculate su tawnei as per moigi ngangthore iba sector ibu da interpretation tawrakanda akoina speculate tawnabane adubu handaki parliament phambasida kasengna masida august ki tang 32 sidani 6 month phadurisi 6 month phaw matam sida manipur da president rule si leidra leiroidra natraga semba yarabra yadabra haibisi masi soidana khanabam ama saka semba yarab khanabam ama thoi aduna president rule si hujik extend to darka oi haibagi indication di mayam ama phange haigiba mayam duna adugi mathakta hujik laiba pot sida kanogi ngasi makta chief secretary dokpa bagi phibam ama chief secretary thadokhi ba chief secretary sindoine ba atopa mada thadokhi ba je sigumba mayam ama lakpasina maram orakanda kano si akhoi hujiki manipur da popular government ama form tawgani haibagi kano da kano tawromi ba sing akhoi haitara mayam da public da थाजहंदना लाव खोंदना तौरमिबो सिंसे मसिगी ट्रू पिक्चर मा सिदैसिदा थोलकदबा अदुगी ममीदु ताई अदु अमना सिदैसिदा सेंटर गिसु मसाइदा लेबो एरिया सिदा एक्सटेंड तौरनी हारका एक्सटेंड विदाउट dissolving the state assembly ko dissolve tawdana extend tawrisi kari maramgi no haibagi pot amasu adai da dum chamamnaraga phairaga lei haitare extend tawdor di dissolve tawbuna mapa charabane ngamdrevane 6 months to trial basis ni trial basis na ngamdravni ngamdraga di let there be another election haibsi adu madu masana dum taaba logically di taaba adu madu constitutional gi di yengu matamda madu yabra yadabra haibi pot di leidi leite ko leitraga su logically yeng matamda madu tagadaba potto adu sindadana tawrisina karigino aduga still MLA sing survive to honba pamisina karigino kai sidi atopa wafam amane tawadabu popular government de hujik larisida semagadi manipur mai hogani se masi center gi keno singna leadership na yam kupna khangamgani na maina khalli okay hujik lari ba situation se da haidi manipur da normalcy restore to dinga da peace lactringa da lengak system jaluk taragadi hen mai chalak pa ya bagi wafam si hauki bajun gi tangkun ga matho dasu ti mamang thada uniform sir amishana times of near biba interview amma dasu da mahai khibani maite amadi kukiani gi markal labor differences se resolve to the bagi lengak samba ketang wagini and peace is paramount peace is important peace hanal han matuk ta habagi wafam lai khibni na kugi parliament gi monsoon session gi mamang da habdi tangkun ga matho si gi mamang da natraga parliament horo phau basida hairiba lenga amasem pagi othopasi kitang niam lere therefore business list yaure kana they can herald the pongai ba adi manipur da PRC extend to pagi wapsi adum chumlabi ya habu hum dunituna ai uzana pagi sor laksang uzana pagi sor kariguma PRC extend to targati who should be responsible habu yofum malak tore kanu ta khoi the majority leite bor de kesu kai de majority leina sum PR extend to go targati handaki extend to was dissolve dum taroga extend tor pa yabagi mong dum leibibra natraga makoi se dum makha tan chance amaga haidi chahi amaga tha khara leiribani na madu chahi ama phawba makoi gi lenga amuka restore torom targadi madu kana kitang do rasu phangba ya habagi wakalonda handak su dum keno se house dissolve to the bida dum makoi PR se torgani khambi suspended animation kamai thambi be koi ge PR lakhibagi maram su ju harap khana se haribo ko right thangi sengbagi di Central dasu BJP na panba power da laiba state dasu BJP na laiba panba
double engine sarkar hai su khoi he moina adum claim tawi aduna yamna talmen chanaba adum ba party na ani da kari hai center su state su le banga gadi ena chokotara thorang da kumang choksin gani hena phagani ena mapangan kaningani habagi adugi propaganda amasu tawduna lakune haribako ada aikhoi gi irang je horoko matam sida thangai singbagi di irang je horaktringai da prevent tawbu ngam hauda ba government gi failure state government gi failure mayam laiba matam sida PRC immediately mase impose tawramgadabani masi wakal je center na su khandabadi natte hariba adubu state sida laiba party in power si BJP oibnina mase makoina kari hani moina haiba ingadaba chief minister ama thamaga government ama state thamaga makoi adagi center dagi chalai ge adana mai tong chalai da lakpane ba sahi ani ta kunma thoi mukse actually de facto ena administration tawriba especially law and order gi tawrisi center na tawrai ni mase koi loin khange state ki chief minister maduro oirambasi mangonda powerless ohen gre ko mana karim ta law and order ngasangandra conflict ki matang da magi CM ta leijade ma masamang su admit tawre mayam da ko ada magi sumba leba ki irang sil bosin mangam da bagi failure mayam se leibadagi koi BJP ki manung da su pen da ba BJP ki MLA sing khana pen da ba masi chmai dong leb ta lebak se punoi lorani ma sinduk ta ba yade adana magi dissidents group ama lakpada lakhiba aduna assembly ki mamang du da hoji congress na no confidence motion lakani kaina togi ba adu ki marak tu da dissidents group tu na yauraga di masi matiang pangsilaga di kano se hoji ki BJP ki government se adu maithirani habse mayek sangakpa madudagi makoi sarkar PR se thamdringa da matamdu laramba chief minister N Biren se resign to one ton gare adagi adumako hojiki matam numit 3-4 days se tarik mapan dagi na tarik 33 phoguse numit humni muksi makoi popular government se ma leadership khallaga hona naba tawgi adu maksu matam du da leadership ki crisis se resolve to bungam dana dum leire aduna maram oidana che do budi constitutional machinery fail oirakpadagi koi PR thamdaba yada thamyumne na hairi adu underlying oiba factor di kaino da dissidents group ki marakta leadership ki issue se resolve to bungam da ba faction nani nairakpa aduna maram oidana PR se thamdaba yada February 13 na thamena ko ada live issue di popular government se purakani and BJP ki MLA sing from time to time moi claim tawi mayam da ngarang nan mokju kairau gi MLA duna adagi August ki tarik 33 phawra popular government laini ana zum lauthoi ate MLA su lauthoi praja da dum kari hani ai khoi di popular government pamani haibagi mawong da sum uhanba adubu Manipur da PR la angibsik karino adana hojiki koi ge kanona anchor na hangbiri se ingrese who is responsible for bringing PR masidi number 1 dana masagi the failure of the then popular government second BJP gi leriba MLA singi marakta dissidents thorpa ani sina main 2 factors ne riba aduna madugi dissidents leibagi wafam do hojik su sum leiri aduna hojik mak popular government ama center na pamaga su masi install to bo ngamoi haiba adu mi sum leire ko adai atopa angle na madong ai khoi yengase hojiki khoi ge khwai dagi maru ba ai khoi ge kokthak ta puri bo polum se hojiki the so called cookie maitai conflict hai tare ko masina is a source of all our anxieties all our suffering ai khoi ga wari ba khuding mak si gi horak pham di hoji crisis in heri ba crisis se lo shinna ba hona bada masi popular government amal lei su masi su maruena kukui sing na kaya ipam pam da bagi mong su lei adana center na yang ko mieng ga ikoi mai maitai ni yang ko mieng ga kui ni yang ko mieng je tongan sum khena ni heri ba adana ngasai gi adugi view je holistic view ma yang ko matam se da matam khara somda kari hand dissidents mayam gi problem su solve tau tingi marak se da koi crisis su resolve tau na ba PR se matam khara sang tha ba su darka lei hai bagi wakhalama center su lerangani adu PR se hojik tha taru extend tawren khalase ko se August ke tarik 13 doi ke further tha taru extend tawren khalase ko I through the resolution
adubu center na pamagadi at any point of time tha taruk to su na khoi PR laini haiba kasu adu compulsory nate hariba after 1 month or after 15 days my situation to crisis se khoi resolve tawre natraga khoi ge leadership crisis se resolve tawre hadagadi at any point of time da khoi popular government si install tawbang ngami hariba adu ki situation do lai adu nai khoi na yamna pakhaninga tha taru amaga PR laini haiba conclusion tabdi langani because Indian government magi cabinet na anytime PRC revoke tawba aduga khoi ki kano sida state sida magi leadership ki crisis decisions later anytime popular government ama porak pa yai hariba adu aigi personal opinion dadi hojik se akhoi popular government ama leraga akhoi kari expect tawgada ge haba what can we expect from a popular government hana leiba popular government do ki hojik lagada popular government siga kari khena gada ge haba will they be able to assert themselves makhoi na center da mukna ba natraga wanga na ngam gadra iba hojik Mizoram gi khodam na habada ngasi khabar da yauri dani Mizoram gi aji kano sida immigrants ki refugee mayam lakwi crisis sida Mizoram gi chief minister na ngarang la kano na hala kano prime minister unari hari bako adu ka sima crisis laire somda chin state sida moi kuki gi lanmi kariyale haini militants group haigadra army haigadra makhoi masin kapna badagi thangna khundu da mi lebe adana lising manga mo khoi Mizoram da sangchel heriba masigi crisis laiba problem se leba ki prime minister sida khoi ki chief minister Mizoram na chalaga masi apprise the way heriba it's not only my problem it is a national problem adai khoi ki Manipur da laka de bano chief minister se mapangan thongna prime minister unabang ngamgadra ba hogi chief minister Birendi I think nearly about 2021 se manse prime minister ki manak da chalaga prime minister akhoi ki leader akhoi ki thoi problem si ne hana ma pau tambang ngam gi de hariba appointment lobu ngam da ba aduna di another prime minister another chief minister laga ma guts legadra ba prime minister unabagi amado is a question mark ngamoi haibade ai hajaroi ko aduna popular government ama lako matam sida akhoi ki problems solve tawgada mateng pangadra natraga maduna hena thengtha angadra haibado yengbu matam da aidi hojik labor crisis ne hena pressing oi hena important oi aduna popular government do akhoi matam khara crisis se resolve tawdri phawbadi ngaibana phani aduga akhoi popular government de khoi expect tawningai kasu leite popular government ama leraga prajana wakat pham di khara nungai wano mosi tawbuda khara nungai thika tanabada khara nungai adu pamba kambu gi dongte di popular government se phai aduna traga di crisis sing yongraga di popular government is not the need of the hour. Okay, crisis is already popular government si thoidona haidi karani oidi habi hamduni adana adumba angle mayam si yang matung da zamani kamai thami be haidi hujik se tha taruk ki mong sida dum chahi haidi crisis sat lo samdi yadong mande hujik se sahi ani henjang khre aduna chahi ahum mama mari magi fium da crisis solution laitar gadi we maximum ph 356 se chahi ahum thambaya hai ma to Manipur su tha taruk da ahum ho pa thamak bu yabagi mong laktori rakmai thami la oida chahi ahum mai jo Kashmir de tawra se de tawne haibe yaroida mara paibe ne hek maya de di civil society ne hek yadana mai holab di tha taruk tu le ragi so dum tawbi ya aduna chahi ahum yai haibe wani maximum ja tha taruk ta sangdo aga ahum bawba yai haibe ne ahum du ngai biding am do man de Manipur prajana ko chahi ma tawning ba tha taruk tawning de le ram ye adudi ai thajade hojila ibedi why should PR be extended? PR se kari tawde ki tawno constitutional breakdown ni constitutional machinery failure ni simply compulsory ni mai party man ga do da aduna secondary ni party in power da lady ba minister oidi ba minister tara ni thoi ge manu da minister ani se BJP gi na ba le pau ho kip ka nemcha ki gyan ka sida kuki na Manipur thogai de na adom na chat pa tu chumde BJP ne thogai bu natro moi de kanmal le hai ni BJP ke minister ani 16% angang sing percentage pa bada minister train thoi na government paidi train thoi de ke ani si kaya percent oigani cham mun da taratar oya sarkar si ki cham thopi ki taratar se BJP ki kuki MLA ani na minister oya
ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ 8 ꯃꯥꯒ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ 3 ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯨꯁꯨ 16% ꯍꯥꯏꯕ MLA 50ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 10 ꯑꯁꯤꯅ anti government ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ 16% of BJP ꯒꯤ ministry 16% of legislature maru oina moi asina constitutional machinery number 1 chi moina minister chingje oro kre chu oidori meko minister du ti tongana thamamba yaro ba maram maduna constitutional machinery se ruling party in power gi lela ne ba sangdo eba saninda ba Guinness Book of World Record ta yaw ba yare ruling party India go anani ko ruling party amana masing su na laiba adiga atopa mayam amana su support tawraba chami manunda yankai mangana support tawraba adugumba party amana sason haitadana sason ngamdadana constitution gi manungda chatpa ngamjadadana lo khangjadadana haitare lo da tawgadamne na sason ne politics in power che lo da tawgadamne politics hay dun vote karmen kahan yani kahal loy kari khadrak tawni tawroi aduna politics le ko sason haidula adi lo yaudaba yade ba lo da ne laga rule of law da BJP gi oiriba maha mantri duna president duna chief minister warakpada made party organization da harakpan adu haiteba yararoi sason parakpadi constitutional expert oidoine ba ma machan oidda ba yai magi advisor maya chief minister lo khangde haibi yaroi ko Advocate General, Law Department, General Advocate, Advisor to Legal Advisor to CM. Namely, Harami. I think Karim or the Sukin Channel, Mama Kaurgatana Airport. I took a Chief Minister, not a hell, Madam the Kain Kang de Habiaro, Dr. Mam, she my advice of the Rimi. I took a broker, head chief secretary, taken and the secretary, Punamakshi, Maggie disposal the Idun. Nipen Chakrabartina, Chipuragi, Minister of the Haba. Chief Minister, I can come the way I was some ching to Mumleraga. Could get my agate, leave it out my loin uber. Oh, she should have no badaganum to other should have come to loin come doing never. Madam de moment the report, Pirkadurin, Loinamax, Octopus, Makumas, Sangraba. Adunani, like it was I on Bamana Prime, so every year. I think you consumption, Bamasuchim, so every yayaba, Kayanebu. Magi aseng bat knowledge to the ibu pabang amagako adu di advisor mayamna kauna ni dile english hindi khangde chimi to sang na pali moi mamna latli dravidra monetra ka jogram gi hawdei banu palse adu alariputi bm du arame khoi adu ta de english ngangde hindi ngangde baramdam gi yokhali mana khangdam mayamda is mayam kaushili expert mayam kogi ips mayam kogi magi makuta lo mana madu sijina bahi aduna ni lari hai haitaba darkar leite haida Manipur gi ti haitaba yaraktre maram di bureaucrat china kariyum makanda mamang ida akhoi gi chandel gi kari marum mapang mai ba akhoi na bati halli adugumba mantri leram ya ba ada secretary to korga secretary achi gi si halu ne na hai be SRC di yaroi is tuna Sarsida Kaibel, any rule of law, a rule number so and so that Kaibel. Mantrina Highway Haluna, I have Sarsimi the Engam Jaroi. To do a public secretary. Adu Yabले was you get us and I had the Kariaga Yanamato Gab Sulayaba. No Burokare Ching Shisu, Moina Chumna Mantri, the guide to be Ragati, Mantri the Hitabano Obeaba. Burokare Matang Bangdori Neba. ISna, IPSna. Adu Damtabo Mantri Pantri with the hit of Suya, if she would guide tone, but my arm Tamjim. Adu Napundi. Like I have a minister do, Magi policy to Lakaduriba. Punamaximum on the Yodri. Aduna Adugum, my moment of the something like that. Fellow of the Constitution, Machinery, Oiba, Maramadona Drobati Murumuna, Pevari Trom, the Gita as a high record, Hanjin Pararoy. Mount the certified where Gamnaki report and otherwise man's low with that. Matudi Manipur function constitution in Makada, union lease, state lease, concurrent lease, lease to the Yauriba, state sovereignty, state autonomy. I atopa expert mana, state autonomy, I don't know popular government, the PDF say, Machine Namjadra Vanida, President 350 Makada Luxin Mayaba. Adu Losalagadi. No, in among suspend or any, Adudani, Aquana. Article 3 says that the channel Roy. What you can my order to clerk at Albany. Article 3 so far
state chiki thogai tare hapchin tare the assembly ga aba assembly da hangamu president na habe yauri do asi suspend tawra adu dani Jammu Kashmir ge president rule nai bada 2019 da article 3 makade Jammu Kashmir kharbu kalle state assembly ga ayaba logo dam na haibna ba atai gi de hangamu tang haibna ba ada state assembly du leitrabani na president ban chay hum tawra tawrakpani na article 3 ju channa de ba channa darabani na president na tawra parliament na tawra namgera namoira mayamdu majority lebni yahalaga Jammu Kashmir thogadi na koi chu thogai di chu dang me ba article 3 ja hujik te le roya ba aduna adun po adun hai chu thogai bu ding mo aduna sigum dam mayam ma le bi gi lai na hujik ke oi ba asida sangdo ibsidi power politics ai khoi na ku ki ge ama ma ge samda mission praja na kari kari na koi bo yong na hai ba ko ku ke lamen to hen ma khara na lan to dar mai te to re di mana center di tawre khole have dulay adu lejarga su government china kham daba government chi kanana control tawba BJP ni tawba BJP ge Manipur ge chiri biren ai ge now ngsi garaba chiri biren na chief minister oibeda ma ge yet ki ogi pambo ani asina Manipur thogai ni haraga mana adum ta tana mase kuki no oibani na party ki line na te na thaidu eba even congress pawna koi na case to oibo moisu yade ba yade di kari no ibu amase report amani haidan koi dum launa jabani adu kuki MLA sing minister sing mathak ta di anungai roida haibo pot am sum le ba moi politician manungi adu ki pot tu da kuki ke BJP ke legislature ki mantri ki marakta MLA marakta tawu subu BJP na control to bungam pam thokta barana cham wang ni ko micham mamna so hangada ba ai ki congress party ki legislature amana congress na tawada ba magi chimintan na tawada ba nadra center da har chu prime minister tawada do magi cabinet amana yadre ga da haidri da haipetang tawada thokro hairi na ba haryana ki Deputy Prime Minister Oramado, Ado VP Singna, my cabinet, young Matam, Potabi, or Potaidana, Kanu Mort, Kanapa Masama, Harubuta. At the city, NT Biran, NT Maite, Maite, Marxi, the Monas, Santo, like Koyan, why not away? Haidan and Mitarani Parliament trying to the Natro 2023 that. Mazay na kan to na governor the Nagato when we are the more action low. I did cookie we begin to take off. Mantri Amoina, MLA Amoina, Sumana Topum talked about and becoming a minister and becoming MLA. There too, ruling party is the one talked them. Loads of you are never. Aduna BJP Masana when a Sason hit over the India ki harambe Manipur Sakha ki BJP ne losing baga mention sason na itaba lo khangda ba constitution che masibu uchita ba thawoi da ba punamak achidagi sarkar che moi masana singdang namchin dana suicidal policy tokjadana center na machidi yararo he na te mayam chichu launa ra abni political party mayam congress na adigi atopa dol mayam na adigi micham na lai choi bichuna ukil sing na kai lo na launa ra pa adigi kai khang adigi president ul to no adun stu upai soli taba adoride mage suspended animation ni ani ne ko amna khangna re dissolution is the election tok da yadra ta taru or ga taru am sang te garchu president ulji ge he lo rakpada anu mi makhange haibi ara ro suspended or bi ya ba sai former chief secretary na hari do suspended or bi August tarum de digi chang tha dori mi ko ajida August nga da natraga August lo ram da wasa ge lo silage revoke to again proclamation lo amu kana lo so ga ya ba he chalai hibe 13 February digi chalai hibe digi thani phadring da kanona parliament na ayaba pidim ne ba adu digi paraga 13 digi paraga thatru ebise August raum de do oidina ba aduna anaki July koloma kunma thoi mata to da ba ya August sang pada to ya hingin ni ko adu August raum de di yodingai maraka sida parliament chathring manung sida July do oro amadu oro Sangdora Aniaba, Saya Hained, I show happy pareba, other Achaba Mapangi, national Maming Leraba papers in Hirapanina. Azuganga Siso, Rinkuna Habi Matuna cabinet decision, Laura money, Nipan de Bonatre, Bill Tratu Hybra. Aduda, Yaura Magan, Adubu Yau Ragadi. Okay. Laka Matain Pana was a Nikunda was a Canedo, Tarani, Adumakasu Kana Roy, Adugi.
ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯒꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯤꯕꯣꯡ ꯄꯥꯟꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯦꯅꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗ ꯏꯀꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏ 38 ꯂꯩꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯨꯀꯤ 10 ꯂꯩꯅꯗꯨ ꯊꯝꯃꯣꯅꯦ 19 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯂꯩꯔꯤꯗꯣ 19 19 ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗ 30ꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯜꯂꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ NPP ꯂꯩꯔꯤ NPF ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯁꯤꯟꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯍꯥꯟ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯣꯏ 15 2 ꯊꯥꯔꯁꯤ 15니 ꯊꯨꯒꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ 38ꯀꯤ 2 ꯊꯥꯔꯁꯤꯗꯤ 15 ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ 13 ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ BJP ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ BJP ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯅꯤ NPP ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ 39 ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯏꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤ नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी अच्छे ख्वाइदगी तमथीबा अमरोम हाइतारे मणिपुर की ओइना ईडी पाइबा CBI पाइबा अदो NIA पाइबा EC पाइबा अदगी कनो पाइबा खुलाई मयाम ममा अचौबा मयाम ममा अखोगी ममांगी तेनगी अचौचौबा हाइताइदो मसी ओलोइ सिजनेबा अदुना खतन तोरा अदु मम तौनी नाबदे ED थाजल कदरिबा CBI थाजल कदरिबा केजरीवाल ख्वाइदगी चुमना तौजबा तखाइरिनिदना अदुले मोइ मनुंगदा लेबना मोदी दो खंगमनिना अमित शाह दो खंगमनिना कनागुमदा केसु तौ ngamdreba मरमदुना अहन मराउंग लोसलपदा जायगे नबके सोनसु हाइरिबा तैनुसु हाइरिजु सुमाइना मयकिदी पॉपुलर गवर्नमेंट सिनदी हेनबदी फाइ हैबबु करिमता तौबा ngamoroidaba sanna sibigi taita ICU da lerga sasun tawdi yararoidabnina anuba fresh tawreraga karma mongda tawbada getu praja mayamna khanaraga national party chi khirebnina regional ama regional cho ai gi chomai chona pangle khalaga jokarta rikanaroi regional mayam punchalaga ama oina tawraga BJP misung congress ti thengnaba tada Okay, defect or gano party same like action by yes, even Madu case that you could have done dissolution, the assembly them dissolved or only took a full PR and I'm handed with PR Celerani, but full boiro, Natraga suspended and Missingi PR, Makatana, extent of boiro, even dissolved or of Haupada, Centrana, Makatana, Manipurda, situations in normal oidri, therefore PRs hang the Tabia, they have a target. Adum sangdo sandoga chahi home pawbadum sangdok pe abagi option se leibnina arago hojik suspended animation se makhata na sangdu en khalasi adu bu hairi bus tha toroma sangdo matung sida normal se porpangam duribra normal se porak targadi lenga ma sembangam duribra sema ba matungda hojik ki same legislature mayam singa sina post normal se amal ang khalaje within 6 months da normal se du ki matungda amuk makhoi namu lenga park matamda Masai hai biki poja sing nasu kui mai hogani hujik ki timing sida haibadu post normal sima tung the same hujik lai riba legislature sing sina lenga semak tandadi mai horoi dabra kasu to royen khambi bra same people ni same group of people duna mulenga parak tuini adu targadi adu ki situation sida hujik PR se makha ta na dum sangdok khidna chahi adi hujik ngasi august thara sangdok tuisena February 2026 fawu sangdok tuini aduri de sahi am khatang ngai haure khogi mathangi election matam la ka dausi 2027 gi February the election toroga March lenga sem ga dawni normal period chalam targadi aduna dum masi makha ta na 27 phawga PR che tha taruk sangdoga leirba matungda madu phawda peace porpangam dargadi chahi ohum hawba chayeng torpu yabu film sudum habet ubo male ha tare aduna uzarin ko mai thambi ata area intention of the central government se central government gi Manipur le riba intention se karino हाइबसे खोया मुन्ना नै नबताय मसिगी अखोइना होट्रोंग होनो उबा मकक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट ना मणिपुर थुइबा चाही अनि हेलबा सुबा केनो से हुजिंगना मु पीआर उंग लायना सिगी लोइसिनबगी मागी रोड मेप मंगसि बाव सेंबु उद्रे अदुगा करिगुम मतमदा IDP गी हेना करी खरा लाउथोप खोतोपा मदु दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन कोगी IDP सिंगना हारिबा डिमांड दुदी मयुम द हंजगे हाबने मोइना हारिबा डिमांड बाय डिसेंबर विल क्रिएट सम कोई लेटब सिंग दो prefabricated house सारग लेहनगनी हाबने अदो दैट इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन हैना ओपोजिशन दगी सु क्लेम तवी अखोई इसादा फावसु मी मैम दुना अखोई माय मागी लमदुदा हंजबदु मयम द हंजबदुने अदुगा mutual understanding amada akhoi leiriba valley ge area sida asomda leiriba akhoi gi
kuki micham kuki nataba pai kuki hai si de top lon ne na lower ga su pai te mar leriba jau leriba mayam sigi kogi citizen oraba Indian citizen oraba mayam sina akoi moina ana ek yaw matam natraga moina Imphal da lak taba yaw matam lak akoi lak na bo na ba matam da akoi lahan ba ya na ba gi poram ma khak ya na ba sin ba gi hujik su madugi sin na ba gi pot se government ama ta paikhatte ba akoi na khange madudi Churchampur sibu kyam chawba medical college leirgene medical college amadi linkali madugi infrastructure singdu mapung phabra lab assistant sing mapung phabra adagi doctors nurses adagi magi mayam dubu matik chana leirabra leitabadina ana laeng da khudong cha da mayam mayok na dana makhoi gi leiriba sample sing che sometimes security force na akoi gi Imphal da poraga major hospital sing da madugi laeng aga madugi kano diagnose toraga mu puraga laeng bagi pot pok leiri ne ko sometimes moi wari sana dana haibadi human to human relation di hujibaw ba tatna leiri however ngasai gi khulai paiba militant singa akoi militant sing na moigi whims ta chatna da baina mayam ji puraga chatpa adaga som da su madugi defend tawna bo hona ba da madugi irang du thona bo hona bagi pot amakakti mami yam chawna tari ba ko who are this khulai paiba sing ji kana no ba moi si suspension of operation da lady bani they can be controlled easily by because moi di Indian Armed Forces na irai line na control to way our group amane ba control to way our group to na madudai da control to da na tawangam de haraga aduga nan su group su me amalai ko even nan su group to su there are so many akoi the lady si security force adagi Assam Rifles na chingba counter insurgency gi me amal leirabani haitare anybody waging war against the government of India si phau pulu me am leirabani na ko madugi pot sing do amatta moi de apply tawdana nan su group su adum operate to honba adagi su group sing su aduna su adum chatlaga to honba aduda interference amta tawdana leibasina kogi chathar iba kano se sungle leptana lak pasida maswai dane ane chingnari se India government gi yengiba Manipur da leiriba miyeng se karino Manipur da India government na pami pot se karino haiba pot tu ne ba loisan ge haraga di BJP da yam kanna kogi loyal loiba group nga kani kano se akoi moi MLA tara se uri bokta BJP da loyal oi not BJP of Manipur BJP center la lerise da loyal yam oiba moina haradi ekta yae ba adugi even su ji Indian government da yam loyal oiba because February 13 dagi haukiba president rules gi matung da nongmai kya kapna gargi except some few khogi kapna ba khogi labuk ta kapakput khara yaugre aduga nauri kapak khotpa khara yaubna natna atai atopa khogi hanagi maina nongmai paiba myam la badang kapamba dagi drone bom chisinaraga thadaraga akhoi inpi chama sigiba adugumba thodok singsi thokpasi kyam thokhrage ba president rule lakpadagi de adu di amta thokidre however adu nattaba atopa figure ama thokleeba lamsi ani khaidobni noi changba yaroi low uba yaroi low uba changba yaroi haibana chingba aduga plus manipur gi manungda manipur gi lambi da sarkarna sinba adugumba sirolili festival da Manipur thaba bus chatpa yaroi na security force oina tingjala abne aduragadi intention of the government se kari no ise like khai mai ta tadrieba aduga sigi road map yepada road map mama sembada adugi potse akoi sumaina changagadi phagani say for example sigi irang solution gi hai taragadi BJP gi oriba moida leiriba MLA sing aduga sida leiriba BJP gi MLA sing punna kaurakanda issue si karino problem si karino haibadu ningthi jana akhoi gi kanoma wari do sana tho akanda karaida khawni stepping stone se kai hawni haibagi potse akhoi thamgadabane ba onusia uke gi matam da sem ki ba akhoi gi kano do akhoi peace committee do work tawgide natra do work tawgide dugi matungda even onusia uke se sindokhiba haidi mage mana Irang sigi maram da koi khulai paiba singna koi de attack tawriba micham da tawriba sing sigi against ma pen do phongdoi IDP singi maram da ma awaba mayam ama highlight tawi tawgiba singduna maram oiragara aina khalleba ma se hoi kanaguma khara da di ma se kano atop state amada Jharkhand da kano chahi ani oramaga som da chahi hum oibani hai aduna chahi nga magi matam du loibani governor si loibani su hai tawbadabu kana uncle hoigi view da di madu nate
chahi mana oiragadi chahi manga complete oigadabani why she has been replaced by another governor sisu question amne ba akoi da sympathy pokpa any kano se top officials say for example governor also koi Manipur sympathy pokpa governor oiragadi ado moi pull out and keep somebody who is not familiar with Manipur ko tong to ya ba thamjalu haibagi motive lairabra adumakna sidai mathang sindok khotok pa torai ba ngasi maktada chief secretary sindorai ba ko chief secretary je Manipur gi PK Singh si Manipur da yamna familiar hoiba even Manipuri bhongang ba adugumba keno manewa chief secretary ne IS officer manewa ma ga replace torai ba ma se haibe ya de kaina shanti khagadi hanjalakna ba pot khadi sinbu uidana adeda masi sillisi masi silen ba phatte kaina lokhoki ba man ba man baduni koi nai jai lokhoki hajabane te ko adugi namakta man ba aduga Manipur sida shanti hanjalakna ba hona ba sida shanti si kamaina hanjal hangadagi haibagi pot ama irelita mina miyam sina lairiba khogi lairiba khogi sida representative elected representative akoina mandate pigra kanda lairiba sing sida saur kana noi kano tawdre haina makhoi sina amuk lusinga tholakadra ina kibadagi makhoi sisu muk kano tawdaba dissolve tawdrabdina MLA oina dum leirakanda public tax akoina thiriba akoina nungtigi ayuktagi na nungdang bawda lairiba khogi essential commodities sing si sida piriba tax sing GST piriba adagi kano piriba mayam sidagi tolo piriba sigi money si enjoy tawlaga tamaga without any power without any legislative power without any decision making power moise asiba ma dumaina kano sida sialaga thamakanda moigi constituency sing tudana makoina dum mi khara sa party media dum ka tawunga me khoi Manipuri yam phattaba keno amase sa party mi sing se magi oyo mi khomjen manga mi mana thabak khara keno tawraga magi oiba keno si sagatlaga dum leibsidi to andana thamakanda aduga chathar iba potsine ba luri se ana Indiana Manipur da thoiba irang si hujibauta loisenba pamdri bisigi maru oiba maram kharadi hidden agenda kharadi leiramba yaina khali because ikui dana ngarang han akoigi keno da akoigi Indo-Myanmar border da NACN gi kem ni haiba keno da akoigi kem mari keno gi alpha I gi sorry NACN gi area da alpha I gi Parisbara gi kem chida koigi drone bombing tawdana mayama keno surgical strike to report pautai adumakpu madugi du Indian army na di moina natte na koi tawde na claim di tawe tawraga su hairibani na chumambadi yai claim to ya dazna torba yai adana behind the motive akoi si lairiba keno sida ngasai adugi keno do insurgency gi target to sida mateng pange haina tawribra adagi sugi extension gi wafam laiba kari gi laiba anan su me ama leiba adudagi amana ikui dina ngarang nahan gi khabar da Churchandpur Tamilong somewhere rare art material me ama including platinum phangi habagi keno se koi khabar da keno geological survey biana phongba report yawe na palleba adu egadi akoi gi Manipur da khwaidagi chawa problem amadi rare art material gumba karigumba si lokthuk matamda akoi gi sida akoi gi oiba indigenous community sing sigi wagadaba adagi plus akoi gi soil akoi gi demographic ki lakadaba changes lakadaba adagi soil erosion thokadaba adagi mayam ama singdo yenga against adum baraba akoi ji tawlai Jubilant Oil Company na akoi gi thau kano tawge taw matamda akoi irang hogri duneba thau leibu leitaba lobdaba duna oraga any adi dama choba sabada koi madugi against the stand togribneba haidi environment haidi any kano thabak ama moina tawge tawda su hekta thingbi yeli ai peka pili moi punjal laga thambasi yade moi thugai sina thugai rakpagi yam chawba mami ama haibadi among the maitais kana thugai those elected recent MLA oriba singsiga mishamga gi marakta koi gi thugai ba hoye aduga moi gi oiba group lejai aduga tukhaiba to hui aduga CSO gi marakta su wakhal manahanda ba mayam ama thoka thugai no hona gi ba mayam ama ugre aduga hojiksu amuk keno singda khoi gi Christian khuding makka keno ga haidi not only keno akoi leiriba cookie nataba ko atopa Christian sing siga su ani sigi marakta su keno se relation se phatna ba dum honaraga crisis hena sum prolonged crisis in a moida kana ba leirabra some people are benefiting from this crisis actually chumna akoi phangraba yabsidi ana
मरमदुना सी अखोई चथलिब कनोसे क्राइसिस से सुम लोहेंदना थंबसे पांबा माली अदुगा हुजी हाइबिगिबा कनोसे सही अहुम भाव मोइना लेबि हाइसे लेतबसु याय लेबा ngami अदु सही अहुम भाव त नते लेबा ngami से सही अहुम खाइबा ngमेबा कमाय ngमगे मतमदा सही अहुम सिदा vote तौदबा यादरे हरगा ECI ना vote तौबा मतम चादेना another 6 months अमा delay तौबा ngमेबा अदुदि 3 years and a half years सिदा central ना खोइसे control तौर लेतारगदि everything खोइसिदा मोइना सिनबा plan खुदिमक सिदा मतिक चाना पांथोपा ngमगनि सिमदि अदाइददि इराइ लाइना उरेबा अदना this is the खोइगि सिदा थोइसि has been architect tawisi kanana tawi haiba matamda central lerisina tawena logani maramdi loshena bo hona gidabdugi hoi move thok pai jaga ko dum toy kano da su toy UP da su toy Bihar da su toy Mumbai da su toy adum loshena bo hona sida hona drisi kai gino haiba do adugi manungi hidden agenda ama leibra haiba do aduni da aina haijarisi aduna sangdagini sini haijarisi okay sangdagini thatar tunati makha tana sum sangdar ko su ari haiba hom duneduna कोई prolong PR से लागता रगदी कोई elected representative लेजिस्लेटिव मैम सिंह सिना मखोइसु मखोगी तहुम थोक पाइब तारे खरा तगु मथक ताबरा केनो दा PR से मिसयूज तोबु याद हेदना कोई 1994 की SR बोमाई की केस ता सुप्रीम कोर्ट ने सो हाई खिबल लेरबनी अदुना कोई judicial petition भाव बचत पे याब रिव्यू तोबु याब है तारे अदुना कोई MLA लेरिब मैम सिंह सिना अदुगो अप्रैल के तांग अहुम अमदी मरीदा कोई PR से आहान बोइना मसी चनब याना बा रेटिफाई तनुगी दमकता स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन मूव तौर पर मतमदा यूनियन होम मिनिस्टर मिशन अप्रैल के तांग अहुम अमदी मरी दसु हाइग्रे कोई चीफ मिनिस्टर रिजाइन तौर मतुंगदा एनी कोई बीजेपी ओबी या कांग्रेस ओबी या एनपीपी ओबी एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी ना स्टेक क्लेम तौर तबदगी पीआर थमगिबनी हाइबी वाफम अम हाइरिबनी ना हाइरिबा वाफम सिंग अंदु तारोगा कोई आर्टिकल 355 से मणिपुर दा मिसयूज तौर पर हाइबी हम दर मिसयूज तौर है तारगदी कोई लेजिस्लेटर सिंग से ना why shouldn't they go to the Supreme Court? Have you often seen what Kamai Thangbe Uzanabiksha? Supreme Court के लिए तो ना मतलब लेते ला कोई नहीं सुन वो तो मसी की problem से center ना fully understand ताऊ दे हरी वो all along कोई ना पीरी version में हमसे आज inter tribe की conflict हुए ना वो बा देखिए EST की मतंग दा high court पी वो उधर ना तो अन बनी का है ना high बखों पे से यामने superficial हुए बा अदुना center की लेरिबा minister सिंह नत्रगा higher authorities ने फंगी बा मोई input हाई तारे को input से some शायद लेरिबा intelligence के officer सिंह especially intelligence की मरु है वो officer सिंह से IPS officer सिंह joint director IB का लेरिबा क्वालिफिकेशन सिंह की मपान की मी तो है अदा मपान की मी ना ऐकोई के कनो से मनुंग दल लेरिबा कोई culture ऐकोई tradition ऐकोई की चन्नबी ऐकोई की करी है नी customary law खंगदे अम खंगदे suppose कपू कुकी सिंग customary law खर लेरी दना को मैते की सु लेजरी सि मयाम जे मोय खंग वाट कनी अदना हजिकी कनोन सु हाइग्रे बा अनोब चीफ सेक्रेटरी अम लाग पाइसे मसे करी हाइनी अगमु कादर कवे खोन मसे अरुणाचल गोवा अदेगी मिजोराम यूनियन टेरिटरी की कादर दे ने हरिबा जे लाकदे चीफ सेक्रेटरी से माजे हिज क्वाइट न्यू टू मणिपुर अदना माना मणिपुर की लेरिबा इंटर ट्राइब के रिलेशनशिप रिसोर्सेस की मतंग दा लैंड लॉज की मतंग दा चनेबी कल्चर नुंगसर मैम से मा खंगदा मतम खर स्टडी तौबदा चंगनी हानलेर पीके सिंगदी मान मणिपुर कादर ओबनी खरदी मा खंगमगनी अदुबो मा चेंज तौबई मरम सिदी अखोई गेस तौबु नतना अखोई करिमत खंगदे हरिबको अदुबो एडमिनिस्ट्रेशन अमा तौ मतमदा ब्रिटिश ना इंडिया दा एडमिनिस्ट्रेशन तौबा अखोई मणिपुर तौबु तारगसु मखोइना अहम तौरिसे मणिपुर की एंथ्रोपोलॉजिकल हाइगद्रा इथनोग्राफिक मैम से लोन खंगा एडमिनिस्ट्रेशन तौबना खरा इफेक्टिव होइबे हेली अदुना अनवम पोरकपसे येंसी मागे कमाय दो अदो लाइबक थीबदि अखोइगे हजिक लाइरिबा गवर्नर खंगदे और चीफ सेक्रेटरी खंगदे और मोस्ट ऑफ द ऑफिसर सिंगसु एस ऑफिसर सिंग दुमा पानेगी लाको तो होइदना अखोइगे मणिपुर के इशू से अंडरस्टैंड तौबदा खतंगदी वानी है ना आई खंजई अदुना मसाइगे रिंकुन हाइगेबा अखोइने अहमदा पीस कमिटी एमा सेममे मदु कंप्राइजिंग करी हाइदि रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कुकी दगी सो मिते दिसु मैम यावबा मदुगी मीटिंग तौबो ngamखिदबा मदु थौक तौहनबा ngamखिदबसे
masi aikhoi gi setback amane hariba ado hojik to bharat sarkar gi miyeng singina aikhoi CSO sing khara kuki su CSO kuki NP gumba jo council gumba adi metei gi su metei gi leriba swaida CSO sing gi wa khakta taraga koi solution porakane je masi ain khambada asumba khongthang oiroi kaina da even haiba CSO sing sina aikhoi gi leriba interest khangde aikhoi gi leriba underlying causes mayam se fully masi ai phungdok pangamoy ana khali makoina haigadru je moina haida lali habna te masina taba atopa resources ki control tawbada tribal ga non tribal ga resources ki control tawba suppose forest ki area da khangde asagi any land gi matang da khangde adagi probably hoji keno hariba rear art ka hana hariba ma taribse masi aidi kyabadi khangde adu rear art se hoji yam important oire China na handa ki thinking gi badagi Myanmar da rear art se am lei hariba aduna Manipur su lairamba yabagi chance lei adumai tawna madugi kenodo amade lei adu madu makna masigi khoi conflict se da contribute tawbra tawdabra haidu madi ai thudona confirm tawbung amde is all speculation ni ade thawgi matang da natraga platinum ga di swai lei habi ai industry du yang koi lei jarami koi Manipur lei se amana chromite kumba adegi koi gi cement sabra se neri ba dum kano kumba du ne heri balai ba yam thudona thaw khra lei sina tabate te mineral gi matang di ai keno thoyong khangde maduna maram oidana kano tawbuni haibu di ai masi just confirm tawbung amde ada hojike lei ba sida solution no porake haragadi kwaidi first and foremost or is hojike disarm tawbus ne hariba militants in the crackdown tawbus ne hariba ngasi gi sangai express yauri molhoi village and Surachandpur da kuki militants in mo shelter lo lere lotren lere hariba kanum tawre akoi central forces Manipur gi police adegi Assam rifle mayam jin hariba khunji question na leirong matung sida hange da obisi da ngasai khundu gi nupi mayam changla la aga mai operation si ton ge de hariba aduna takpati hojiki marime singi lam sing sida operation to gusi logistically khasu difficult oiba maduda amu hena nupi mayam na thologa maduna sil tawdana ngasai khulai paiba mi sing mayam no ngakthok ton thambani na aikhoi ge problem si solve tawna bu kholak kada yamna achouba lambi ma apan ma mo heleriba aduna central government ma si khangbatai chief secretary na governor na ma si khangbatai aduga popular government ma lagadi masi command and control gi kanu se masi yamna clear oida bhai tare ar central government gi leriba armed forces in the Manipur gi DGP indro Manipur chief minister na command to bungam de heriba aduna hojik PR gi manung se de center na command to bungam manina madu gi khudong chaba ma su lai aduna roi bade PR se irang se loisan rawa matam khara thambari darkar oyena ei tumai to okay PR thamba mathok di tay adu PR se misuse to rabra 356 misuse to bra heba hamderuza adu taragadi khoi kana gumam di petition chapam thok prasen karigum misuse to tarag hojike kota sal to boya da PR general di mage karigi dam ta governor recommend pili no karigi dam ta president to rib no habi question to boya de ba ko but osagi esa boma gi kese yamaro di president na mage satisfaction se whether it is based on material behind the satisfaction of the president, but it can question the material behind the satisfaction. Thari ibasing do the Kalino Thari do any question to Wungam there. But president is satisfied to do it. I am satisfied that there is a miscarriage of justice or adu to aduga under the constitution the provision makada to Wungam there. High visit chumna mana ay yare hayu ni areba some material ikadam never right aduke hajida chap chaba maram khara adu orbudi maru na koge cabinet colleague laiba kanda cabinet na recommend to president rule to yauri ko adu cabinet na kan president da kan governor da advice to riba pr to na hayu cha adu question to ngam deba sita crack right but mage satisfied to bigi maram do Madhugi material say achi thi ngamya madhu karke haina is there any material behind the proclamation adigi number 2 da is there a matter relevant oibra was there any malified use of power center na ade khon hetang ngamme da na ta toksilibra majority labor party e khon ngamme ma cha to pum ne to bane na 사이게 뭐나 토퍼만 책임있다르디 또우선이 하리도 misuse of power 이되냐 봐. 마동 하던디 감마야 들어고 타카노타 카다 칼라이다 칼라이다 또기비다. 아주 야디 하리고 코나 코팅 뭔가 봐. 아저기데 article 356 3다
president ki power se amu limited oeba aduna proclamation si parliament na pass tawraga tawraba kanda magi khetang chapi adu babu tawdringa de man mu henjin na tawbe ya deba adagi parliament na tawrabne haidana su masi justified ohenda ba ya deba ase breakdown tawre constitution si breakdown ni haibi si justified tawraba kanda madugi justified to oidine ba adu tawde haidana court challenge tawbe ya petana yauri dana ko adu navigation na haibi chemi each and every president do akari tawna heta tawde yaro ba bomai na pi the guideline do na ba president rules is the president satisfied or the material se maram sabra sada bran adu hojiki tawli bisida kana nom na somarak ta hai chimtanga ha hoge akoi ge le mamang da palam sarkar ga sobi jo khara hai bi jo zamani hai ya ba hai na mamang ge amot po oiro na maka ma TV thungbo na te ai hai na lai na phatta bo oiro na okay adugi tawrame aidana hojiki si to gadaba na te ba court la haraga mamang da aran ba judgment ma tarame matam da chumme adana hojiki di chuna dre supreme court mangna ko adudi mamang ge division na charamba mamang ge supreme court ki honorable judge na tarama da hojiki chuna daramna hoiti si tawrani haibi ya ba adugumna mamang ge congress ki sason na traga adu da ge sason da akai ba aran ba so chalalami de lakam terusunu aduna reject to ramna tro people na adu di anoba lak pasina hani gi tu da changdam na ro ya ba le ai di si tawgun na ne modin tawri si di planning commission ai yaning de niti ayo adu de ge kanu to amisana kan self pc ipc british ke mami thonbo di yaning de akoi di bnss hirani tawri si di mama ge ipc tholami se lali na moi no haidana ri te ba self pc hiram se lali haide ba akoi ge lamchi go on thok char si ya ba mamang da moi na yam toina haina da tari ni bjp ge nupam sa amana su he hari do mama ne tor mama ne su chana halam di kari ma purpose ma do oram ya do lalam su ya ne adu di tretar ne pantara gi matung da bjp la am metro mama ngi tor di sidi ya roi kada lok to pe adra ba narendra modi ma lok to pe adra ba sai gi planning commission ne do koi phaye ne khali ko adu ma ne to hok do ge do hong do ko ngam ya ba adu bodi convention ngam ba ada khoi ge lady be se oi manipur da politics se pura with due respect to politician phagi ta halle ba matik cha da bana rajniti tawbada qualification ama leita bana legislature executive judiciary haibi sida judiciary se LLB oidaba yade adege gang ba haitaba yade lo khangdaba yade qualification ama thamni bisar to durse then executive the chief secretary IAS oidaba yade yam khangdaba yade adugi khedar adugi ari ba idana ko koi ge nabakishore ko eri se achi khangdaba yade IPS oidaba yade chief koi IAS IPS bureaucrat che machine yong do ne mantri lai haitaba na la absu ko aduni executive si chu haitaba yade then legislature sida fail ore ba legislature di yaw yon ba musudum le pa yani yam ji representative adu ya halami che kari no executive to chief secretary na advisor na IAS na IPS na mayam yom do rim na aduna lai ta ba min su chief means oi bi ya haibana oda hoje matam da di secretary na bureaucrat mayam yom ma ko oi bu du su leira ga su hojik ti khang ga oi bi ti phare ba okay chief minister oi dir be MLA oi ga right ngang ba hai ba tai adu thongna lei ba tai adu ga sincerity khoi ge sacrifice to ba sincerity lei ba honesty to ba da thongna di lei ga jam ni ko lai yam hai re ga yam khang ye ha ga ngang ba chu yam hai re ga asmun je ai ha ro ga hai na le ga di ya ro thongna pha ba lai hai ba lai pa nung si ba pukchel seng ba masibu to ra ga di politics ta mai pa kani adu ki tawna bi tong ta khoi puna mangna sem sar se han na le ba system che on thok na ba ko hon na min se hai dana okay adu mo hai ba mi saksi hai ba mo kun yaw mi si krai te phangdan krai te phangdar hai si am achau bu wahang ni wahang jigal loina na jikle riba PRC sangdor pu ya ba gi othok pa jam chauna le re aduna masi sangdor targadi masi sangdon bi maram si garino maram si kugi civil society organization for example kim guma mana ko lenga semba yaroi ga na lenga semba da akhoi gi kugi MLM ta yaw bu yaroi ga na warning to ba
aduga tonga tonga civil society organization na free movement to we are having singba IDP sing halan ba yaro having singba mai mai lamda until unless separate administration pi ribhog de have condition mayama ma thami ba aduga nongmai yes nongmai pekhalu yadri ba lalo lup mayam natraga nongmai pai ba mayam sing hai tare su group mayam na sing asiga wari sanraga leib sing mayam sing asina apan mam oiraga manipur da situation se normal oidri bani na ani gi marakta division leri therefore lega am lakpa yaro habi wakal on the PR se sangdok po iba targadi madugi reason du oheli bise kanano no ohelo gi have targadi kanano ohelo duribano center na khudak ta dumak mana tawge harib gadi iron hand am di mathok ta bani iron hand haidra mi khud malo hal wai bizunate akan ba action amma koi valley de lokali jbana koi hill areas to se lokhat targadi lega ma restore to badi am line thokani adu buluri bo hang di hairiba hujik lairiba hani mamang da tried and tested oiraba representative mayam sing asena amuk lengak to parak targadi hen chawba awaba moigadra fresh election hen phagadru habna sing mayam su leri manabdra PR se kharaga hena sangna legadori bra habagi nungnang mamadi ada idum lehele madugalo na ngasi gani the Manipur files ki edition si matang shal sinjarge ngasi ki edition si mapung par bidam ta za homok porobis namkana tha so cherry appreciate you joining learning be pun masung ngasi ki edition se karam to bi SKTV Manipur ki tongan ba social media handles singda join to birga comment amdi feedback tha birak pi agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Nongthombam signing off. KHUMUKCHAM.